Usman
Oh,
Pati
bazalwane. Haleluya. Ngisuke ePitori ngohlala uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngiyabingelela obaba, ngibingelela omama, ngibingelela intombi nensizwa, ngibingelela Sunday school. Ngelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha bazalwane. Amen. Bengayilindelanga ke lena kodwa umoya engcwele uhleze operator bazalwane. Haleluya. Akukho ukuthi siya prepare lana sifundiswa uyena. Ithizwi uyena umfundisi uzoba ngumngani ositshela konke. Akusho ukuthi uzositshela lokho nalokho kodwa usitshela konke bazalwane. So nami manje izwi engizolishare bazalwane ngizotshelwa nguye bazalwane. Haleluya. Cela sishale umoya engcwele izandla. Bazalwane. Angifuni ukuba mude kakhulu bazalwane kodwa nje ngizame ngahamba ngahlangana naleli izwi bazalwane. Haleluya. La ngikhumbuza ukuthi namhlanje ngidele konke. Haleluya. Ngadela ukuba nama-families, ngadela ukuba nama-surroundings nabangani whosoever bengaplana naye ngaba sebukhoneni benkosi namhlanje. Cela uyishayele izandla ngokuthi ukhona ebukhoneni benkosi. Haleluya. Haleluya bazalwane. Amen. Siyabingelela inkosi yami neqalayo babona namhlanje. Ngiyanibingelela ithandwa zenkosi, ithandwa zezulu ngegama laJesu namukelekile. Haleluya. Nabafika nje ngokusivakashela siyabonga kakhulu. Ningayeki inkosi yami ihlahlale nivele. Amen. uNkulunkulu anibusisa nenzele umusa. Amen. So bazalwane ngicela nje siye lapha ku incwadi yaJoel chapter 2. Thank you Jesus. Ngisize Nkosi, ngisize Mwami. Hallelujah. Ngizofunda bazalwane from verse 17. Lithi abapristi izikhonzi zikaSimakade mabakhale phakathi kompheme ne-altare bathi, hawukela abantu bakho Simakade, ungalenzi ifa lakho libe yinto yokuthukwa nenhlekisa. Ungani kufanele bathi phakathi kwabezizwe uNkulunkulu wabo na? Haleluya. Liyaqhubeka lapha verse 18. uSimakade walihawukela izwi lakhe waba nesihe kubantu bakhe. Haleluya. Ngicela ukubusisa izwi bazalwane ngegama likaJesu. Ngicela sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, yisewe inkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu, the one who art in heaven, wena ohleli esihlalweni sakho sobukhosi udumiswa yingelosi ubusuku nemini. Baba, nalizwi lakho siyabonga Nkulunkulu. Sicela ukhulume Nkosi ngezwi lakho. Sicela usho konke ufuna ukusho kithi Nkosi ngezwi lakho. Baba wethu namandla onke egameni likaJesu. Sizoya emthandazweni Baba ngalo leli lizwi. Nkulunkulu wethu namandla onke egameni likaJesu. Nkulunkulu sibonise mangcwele konke okubhalwe kuleli lizwi. Ngoba konke okusezwini lakho kuphefumulelwe nguwe Simakade. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba masithi masizwa lamazwi Nkulunkulu wethu namandla sivuseleleke Nkosi noma ngabe kuthiwa sesubile ekuthandazeni besikuthandaza noma ekukholweni besikholwa kodwa Nkulunkulu siphinde sisukume futhi Nkulunkulu wethu namandla ngoba wana waNkosi wakwazi ukuhlanganisa amathambo ayisomile. Baba wethu namandla nathi usengavusa konke okufile empilweni zethu ngezwi lakho Nkulunkulu wethu namandla ngoba watshela umprofeti wakho ukuthi makakhulume izwi lakho Nkulunkulu wethu namandla ngoba izwi lakho Nkosi liqashula imisedari leBanoni. Izwi lakho Nkulunkulu Simakade liyabavusa abafileyo. Izwi lakho Nkulunkulu wethu namandla lavusa indoda eyasiphihika impethu insuku ezine. Baba wethu namandla sebethi kuphelile ngayo. Izwi lakho layivusa Baba wethu namandla wakhuluma koba kanye ngoba Nkulunkulu wakho amazwi aphuma emlonyeni wakho ayaphilisa. Nkulunkulu wethu namandla afana nenkemba esika ntangothi zonke evuthulilo. Baba wethu namandla liyaqashula liyasika wonke amagatsha angatheli ithelo. Baba wethu namandla balwenze namanje umsebenzi
Nkosi yamakhosi hlala kithi ngezwi lakho ngelihle igama elinamandla igama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha amen. Amen. Haleluya bazalwane. So bazalwane lana kukhulunywa, this is a prophet uJoel bazalwane. Haleluya. Bekase esikhathini la Israel bekacindezelekile because of izono or because of rebellion, because of izinto ababezenza ezinxoshayo ke umoya ongcwele. Kunezinto esizenzayo bazalwane ezinxoshayo umoya ongcwele. Haleluya bazalwane. Ngeke ngize ngizipoint out ujwayele ukuzisho umfowethu laphayana izinto ezinxoshayo umoya ongcwele ezimcasula. We know exactly what God expects from us bazalwane. Haleluya. So bazalwane lana kukhulunywa ngokuthi haleluya bazalwane izwe haleluya bese licindezelekile kwathi abapriest izikhonzi haleluya bazalwane abapriest bani bebandla haleluya bazalwane nezikhonzi yibandla lelo bazalwane bama emkhulekweni. Niyangizwa bazalwane? Lithi bama emkhulekweni bamemeza. Haleluya. Bazalwane khona emva kokuthi sobonile iphutha lakho okulandelayo uthi ukuphenduka. You confess, you ask for forgiveness uNkulunkulu akuthethelele. Haleluya bazalwane. But ama consequences wona asuke sasekhona empilweni yakho. So osuke sekusalele wena ukuthi uhambe e-altare ufike umemeze uthi simakade sihawukele. Haleluya bazalwane. Ngikhuluma ngokuthi bazalwane singabazalwane sihamba esikhathale bazalwane. Asiyekele kuyakhalwa kuyamemezwa bazalwane. Haleluya. Cupha amawasho okuthandaza. Funa umzalwane omthembayo. Umpointe out umzalwane umcela ukuthi umzalwane ngicela sikhulekisane, ngicela sifonelane, sishare izwi. Musu uvumela iprayer life yakho ukuthi ife. Because when you allow iprayer life yakho ukuthi ife, uthuvula umnyango ukuthi uSathane akwazi ukungena. Then uSathane bese engenile, kube ngathi yena wena uthola ipunishment. Kanti uSathane usengenile ngoba wena uvula umnyango waye ukuthandaza. Kunabantu abenza izinto abasathandi bazalwane. Ngoba kunemoya engenile ebantwini yabenzisa izinto bazalwane. Angisho ukuthi yenzani izinto ezimbi ngokukhuleka and then you blame it on amadimoni or you blame it on imoya. Kodwa bazalwane kukhona kuyenzeka. Uthola ukuthi na awusethandi lento oyenzayo. Ikhona isolution. Memeza. Haleluya bazalwane. Lithi iBhayibheli lapha yena uEzra, umpriest uEzra bazalwane, wathi mezwa ngamanyala, wathi weza ngamanyundululu enziwa Israel, thiwa wakhala, wadabula impahla zakhe bazalwane. Haleluya bazalwane. Akumele si-enjoy isono ngoba sizosiqhatha noNkulunkulu bazalwane. Thiwa wadabula impahla zakhe. Haleluya bazalwane. Emva kalokho wahlanganisa abaphathi bonke, wahlanganisa izikhonzi, wahlanganisa abapristi, wathi asihambe siye eAhava River. Haleluya bazalwane. eAhava River yila abafike bamemeza khona. Kuyamenyezwa bazalwane. Haleluya. Emva kokuthi sesiqedile ukuphenduka sashiya izono bazalwane, siyabuya sizomemeza kuze sihawukele. Haleluya bazalwane. Abanye baqhumisa cricket. Abanye benza zonke izinto zokuthi bahlukanise unyaka bonke bayazibona bayibonga bona. Haleluya bazalwane. Hawu Nkosi yami. Uyibonga wena mzalwane wami. Lempilo yakho engabani. Haleluya. Awufuni ukuhawukelwa nawe ngelinye ilanga uJehova. Maqhubeka lana uJoel lithi yena uNkulunkulu esebahawukele ke ne. Then kuthiwa uyokwehlisa umoya wakhe phezu kwabantu. Haleluya. Awufuni ukwahlela umoya kaJehova. Angeke uzukwehlela umoya kaJehova uyihlalele Nkosi yami uyisongela izandla. Ulewe abantu babecula baba. This is your own life. Enough is enough bazalwane.
Asivukeni isithandazo. Asivusela ama-altar omthandazo. Hallelujah bazalwane. It is not enough ukuthi sigqoke ingubo ezinde. It is not enough. There is still more. There is a spirit man. Okumele ukuthi abe activated. Okumele ukuthi agcwale amandla. Okumele ukuthi agcwale umlilo. Akwazi ukuvimba imimoya ezama ukusondela eduze kwakho. But thina simbathisa imizimba kuphela. We forget about the spirit man. Because no matter ungaqhuba kahle kanjani, but if awukho prayerful, uSathane uyayazi indawo la zokubamba khona. Uyazi ukuthi usibamba ngimbamba kwe-anger, lo ngimbamba kwi-lust, lo ngimlethela lokhuya, lo ngimlethela lokhuya. But indlela yakho yokuthi uzokwazi ke manje ukuthi wena ulwele izimpi zakho unqotshelwe. Vusa i-altar lakho lokuthandaza. Vusa i-altar mzalwane. Asiyekele ukulala bazalwane. Hallelujah. Siyakhathala, I understand. But ngisasiyekele ukulala spiritual. Izwi lasemandla ngithanda ngoba lisika ngapha, lisike ngapha. Ingakho kuthiwa liyinkembe esika nhlangothi, livutha nomlilo futhi. Hallelujah. Liyakwazi ukuyihlelemela indlela, lingenele enhlizweni yakho, lenze umsebenzi. Livumele. Hallelujah bazalwane. Namhlanje ngizothi ngicela sivuseni i-altar bazalwane. Sivuseni i-altar. Kunabantu abangasebenzi bazalwane. Into abayaziyo nje ukuthi, "Oh Nkosi yami, kwaze kwanzima. Hey intaba ikhona lapha yami, ungagijima ugibela intaba. Uthi sizowanyethela amadimoni. Uthi phuma Sathane empilweni yami. Uthi izwi likaNkulunkulu lithi resist the devil and he shall flee from you." But you are busy feeling sorry for yourself. Wenza ama-excuse. How ave sigudi ke Nkosi yami ukujustify izinto nokwenza ama-excuse bazalwane. Namhlanje thatha i-control empilweni yakho. Uyitshela ukuthi namhlanje ngifuna ukuthi impilo yami yokuthandaza uthi hayi manje ngiyikhumbula manje khona isikhathi la engeke ngathandaza khona ngabona abantu bephila, khona isikhathi la engeke ngathi makhuluma izinto zenzeka, khona isikhathi la vusa lo muntu bazalwane. Vusa i-altar lakho. Hallelujah. Ungabi isikhonzi esine-altar engenamlilo. Ngoba ama-altar omnyama azo-overcome. Maningi ama-altar bazalwane. Maningi ama-altar. Khona nje into ehlezi isho emoyeni wami ukuthi abona labantu abalapha emathaveni mabephuza labatshala, I'm sure ikhona into efakwayo ukuthi baloke bebuya noma ingasekho imali ayiboleke aphinde athathe esinye isikweleti akhokhe isikweleti ngaso ngoba ufuna ama-altar lawo bazalwane. Vusa lakho i-altar so that uzokubhidliza wonke ama-altar avukelana nawe, avukelana nomndeni wakho, because umndeni wakho kumele usindiswe ngenxa yakho. I-community yakho kumele ibe noshintsho kunciphe i-crime because wena ukhona. Hallelujah. Kumele igebengu zisaba ukubulala abantu ngakini ngoba wena ukhona. Hallelujah bazalwane. Kumele makukhona ogula ethwayo asihambe siyocela umama usibanibani, asike siyocela usista Lungi, Nkosi yami kusakasithanda. Abakaze babone uthandazela muntu just because nje uyayivusile i-altar lakho. And mawuvusa i-altar obvious bazobona, bazokuzwa. Hallelujah. And futhi abathakathi bazobona kuqala. Hayibo, nali i-altar elivuka manje kwenzakalani? Bona ukuthi basesiqedile njengaye. Manje sekwenzakalani? Kula emandleni usezandleni zakho bazalwane. Vusa i-altar lakho. Nokuthandazisana kuyasiza bazalwane. Ukuthandazisana kuyasiza. Umcele nje ungamsabi nangu brother Dumi, ungamsabi. Uthi hayi brother Dumi, ngicela ukuthi yazi sisasa sike sibambe umthandazo yazi ngoba ngifuna nje sishaye nje hour lonke or ngicela sike sibambe umthandazo. Uvusa i-altar lakho. Because mangabe ungalivusa i-altar lakho. Jesus. Rabakodosha labaya.
If you don't activate your altar of prayer, bazalwane, usathane already uhlelele ama-altar amaningi futhi uyalazi elikhulu elihleze likushaya njalo i-altar. Uyahamba ayobiza, haleluya, babiza ngamagama lathi wena distraction hamba uyekene, wena deception hamba uyekene, wena old man umuntu wakudala ungakasindiswa mvukele. That means uzovukelwa inyama, uzovukelwa iflesh, because i-altar lakho alinamlilo, alikho. Qala namhlanje wenza ischedule enhlizweni yakho, wenza ischedule ukuthi ngizokwenza lokho nalokho, ngifuna i-altar lami livuke. Mangabuza ukuthi awunawo amandla, khona lento ekuthiwa ukurecite. Ungafunda amahubo 91 ulokhu waphinda uhambe futhi uyofunda amanye amahubo 121 ufike waphinda ufunde futhi amahubo 37 ufike waphinda bazalwane. Uzoze umoya engcwele athathe over, uzoze athathe control. Lapho uzozizwa nawe sowusho izinto, sokhuluma izinto ongazazi ukuthi uthini. Kanti umoya engcwele usekathathe over, because wena uthathe action yokuthi uzovusa i-altar lakho. Uma ngabe ungavusa i-altar lakho uyokhala njalo bazalwane. Kunezinto ezingakwazi ukusolva ngisho nayimali bazalwane. Uyokhala njalo. Imali asiyona esolva ama-problems omuntu. Sina abanye nje asinayo imali, kodwa nje i-peace is everything. I-peace ikhona bazalwane. Kunabantu abanemali yonke, kodwa umuntu uyakhala, abanye bafile. Kodwa sibona thina bephila kodwa bafile bazalwane. Haleluya. Baboshiwa abantu bakaNkulunkulu. Ungabe omunye wabo iba isikhonzi esizovusa i-altar. Hallelujah. Because you are not only going to pray for yourself. Kodwa uzothi mawuthi uyambheka ubrother kwanele uthi hayi ukhona into ezangithanda ngimthandazise. Uqale irababusha nabaka uNkulunkulu wethu namandla mkhumbule ubrother kwanele ukuthi wena uyakwazi ukumhluphayo, msize uNkulunkulu. Ngoba inhliziyo yakho isi-activated. Hallelujah. So uyakwazi connect kwi-realm. Hallelujah. So nayo lento lethi angeke ngithandazise ubrother abongi, angeke ngithandazise ubrother Du, angeke ngithandazise ubaba uTwaleti. Ntsindi. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Usunayo lento because i-altar lakho livukile bazalwane. Uzuyibona ukuthi i-altar lakho selivukile, uqala ukuba ne-appetite yofuna ukukhulekela abantu, ukukhulekisa abantu. Ube ne-appetite. Angikhulumi bazalwane i-appetite yoprofeti, ngikhuluma i-appetite yokufuna ukukhulekisa abantu. Hallelujah bazalwane. Uma ubona umuntu ubona isidalwa sikaNkulunkulu, uthi hawu kodwa Jehova engathi ungamenzela umusa. UNkulunkulu engathi ungamthula umthwalo. Uthe wena wozani kimi nonke nina nisindwa yenzalo nethu. Mthule naye Baba. Then you will know ukuthi i-altar lakho livukile, liyavutha bazalwane. Ngoba manje akusanelanga ukuthi uyithandazela wena kuphela nomndeni wakho. Hallelujah. So we feel ngathi usungasafe umhlaba wonke. Hallelujah. Glory to Jesus. Ulizwa kanjani i-altar lakho vusani i-altar. Hallelujah. Vusani i-altar. Kunabantu futhi abazoletha eduze kwakho ukuthi bazokusiza ukuthi uthulise i-altar lakho, ukuthi ulahle i-altar lakho and you abandon your altar. Bazolethwa nje isala bazaza nokuhleba or baza emsebenzini kube nje nezinto eziyicomplain, ugcine nawe songena ucomplain. Hallelujah bazalwane. Ngiyayazi into engikhuluma ngayo. Hallelujah. Angisho ukuthi ngingcwele njengoba ngimi la. Ngithi asivuseni ama-altar wethu kuze sokwazi overcome inyama. Ngoba inyama njalo ifuna lokhu okungafunwa uNkulunkulu. Inyama isiqhatha noNkulunkulu bazalwane. Ukuze inyama ife kumele sivuse ama-altar omthandazo. Hallelujah. Let's lapha I think kuJeremiah
amadodana enu ubamba inkunzi or ukusebenza hard ukuba successful businessman kuyasho motivation sebafundisela ukububula because sisesikhathini sokububula bazalwane. Hallelujah. Kufunakala ukuthi sihlele sithandaza njalo nje ngaso sonke isikhathi. Hallelujah. Ngoba uma uhleze usebenza overtime usiqhatha noNkulunkulu. Usebenza overtime ukuvusa inyama kuthini. That is why uzothi mawuvuka ngo-12 uzizwe uthi ngikhathele ukwendeni uyathanda nje baba uzugcina uthi ipapa ne-rice ne-gravy. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba i-altar lakho lifile bazalwane, i-altar lakho kumele uthi mangabe uvuka bazalwane. Jesus uNkulunkulu ke wangisiza emalangeni ngithe mangivuka ngephupho ngathi Jesus not me, ngavuka endlini ngathi not mina. Kwesinye isikhathi ezinye izinto ezimbi ziyenza so that wena uzovusa i-altar lakho, because sinomkhuba wokulala sitshela ukuthi hayi sikusikhathi segrace, hayi sengamvuma njengenkosi, hayi yena uhamba na, hayi yena Nkosi yami uyathandazwa, kuyamenyezwa, kuyabubulwa. Ayive imnandi feeling yokuzizwa nawe ukuthi njengoba ngihamba ngathi ufafaza inhlanzi zomlilo, njengoba uhamba nje uzuthi noma ukhuluma into ekhulumayo nesisindo uthi hawu ngize ngahamba nedwala lamadwala, uthi ngiyawuzwa umoya ngcwele ovusa uJesu Kristu ethuneni ukuthi uhamba nami, uthi hawu kodwa Jesu ngaze wangenzela umusa. Hey Jesus, ngoba i-altar livukile. Vusela ama-altar bazalwane. Abathakathi abalali futhi manje abathakathi manje abasambizi ngezinkwa nemfene nemshane bazalwane. Bala emafonini wethu. Ubona ukuthi hayi ngaze ngayithanda ifoni, uthi hayi ngoba nje ngilalela into zikaNkulunkulu, hayi akunankinga, hayi ngoba vele ngirida lokho, ngoba ngenza lokho. Uthandaze nini? Uthandaze nini? I-altar lakho livuse nini? Lizohlala kanjani izwi likaNkulunkulu kuwena ngoba empty? Dingakala ukuthi mangabe uzwe izwi likaNkulunkulu uthi yo Nkosi yami, yo ngaze ngayizwa into yasemazulwini, ngaze ngayizwa imfuhlaka uzwe lifite i-altar lakho livutha lilindele ukukhongozela okuphuma emlonyeni kaJehova. Bazalwane, let me tell you, if you are prayerless, noma angaze athandaza zakhale apreacher zakhale inyembezi ubrother Abongile abuza ubishop wase-America nowase-Tanzania babeke la bapreachele bazalwane baze bakhale inyembezi. Ima ngabe i-altar lakho lifile bazalwane, you won't hear anything. Because umoya ngcwele wena usisiza ukuthi sikwazi uku-understanda lento eshiwoyo. Because when you hamba ulimala yonke indawo because i-altar lakho lifile. Uhamba uthi hey yabona ushumayela ngami, hey ushumayela ngesikhafu sami. Uhambe kwelinye ibandla uthi hayi laba bami ngiyabona nje indlela abangibheke ngayo bayenza i-altar lakho. Because wena manje awusakwazi ukulalela umoya ongcwele, so uzwa amanye ama-voice atshela ezinye izinto because i-altar lakho. Hallelujah bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi avuse le ndaba bazalwane, because beyihlupha le ukuthi kodwa uNkulunkulu ngizokwenza kanjani. Uthi noma uthi uyabafanele abantu, wonke umuntu ubhizi ngoba abanye awazi noma sebeya-avoida yini or what, but uthi ngaze ngahlupheka manje ngiyasindwa. Bakhona bazalwane brother Konele thandazisana fanele nje brother Abongile sometimes azwe nawe sothi reke baba uzojoin. There's no way ukuthi angeke join
Angeke asazi hayi ima uthini manje uyakuzwa ukuthi uthini. Niyaqhubeka lapho. Sisters, asihlanganeni ngomthandazo sifonelane to pray. Sifonelane to fast, siplan ama-fasting. Sisi masifika vele lana ama-altar wethu amile bazalwane. And ready to receive izinto zikaNkulunkulu. Ready to receive ama-gift kaNkulunkulu. Ama-gift amentionwayo to the very same book. I-mentiona lama-gift lawo. Ukuthi kuyokwenzakalani, uNkulunkulu meke asethele umoya wakhe. Uzowuthela kanjani umoya wakhe uNkulunkulu noma ngawuthela bakithi nkosana uzofana nje nokuthela amanzi emhlane wedada. Ngoba ama-altar afile. Asike sivuseni ama-altar wethu bazalwane. Asivuseni ama-altar. Hallelujah. Uma ngabe ngiyazi ukuthi abaningi mangabe bevuka ngo-4 ekuseni i-alarm balicupha ukuthi likhale ngo-3. Malikhala ngo-3 alarm usnuze ulale. Liphinde likhale ngo-10 past usnuze ulale. 20 past snooze yalala. Hawu bazalwane. I-altar silivusa nini kanti la ekhaya? Hawu kodwa Jesu lo 20 minutes nje umculo uthi uyahalalela just wake up and say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngiyazi ukuthi bekukhona izinto la bathazange zingithinde. Lithi izwi lakho 8,000 may fall at my side, 10,000 at my right hand, but it will not come near me. Hallelujah. Because I trust the Lord, He will release His angels upon me in the name of Jesus. Ukhuluma bazalwane. Vusi altar. Hallelujah. Vusi altar. Ayiki ivesi elula njengo Psalms 23. Kodwa indlela powerful ngayo. Indlela powerful ngayo. Uthi ngizohlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Amen. Akushiya ukuthi ngizonyuka ngezulwini bese kuyimande ngiqala ukuthandaza. La ikhona la engizohlala khona endlini kaJehova. Uhlala kanjani endlini kaJehova bazalwane? Usnuza, uyasnuza njalo uyasnuza. Snooze. Sometimes kumele uyithathe ifoni uyiciphe usawuthula kancane ngisakhuluma nobaba wethu sezulwini. Uthi dwana namadwana phela ngokuphephela. Ngibiza wena. Ngihawukele uNkulunkulu. Wena uyakwazi ukungilindile. Uyakwazi ukungehlele eqaleni. Uyakwazi ukungiaffectayo nokusazo ngiaffecta. Thatha indawo yakho empilweni yami. Asifuseni ama-altar bazalwane. Hallelujah. Singenzi amakhozi sihlangane ngamagama abantu ngoba sesibona into esici thizeni ngobrother or ngosister sifonelane ngalokho kuphela. Asike sifonelane nje just to share the word of God. Just to pray. Hallelujah bazalwane. Ngoba mangabe sihluleka ukwenza la ngaphakathi sizogcina sihambe abanye abanayo intshisakelo bazogcina bahamba bayofuna abanye abantu ngaphandle abazokwenza nayo lento engisho. Then kanti labo bantu labo operator under omunye umbuso benza amaphutha amaningi. Kanti bakhona abantu esikhuleka nabo khona la. Angisho ukuthi it's a must. Mabe khona abantu abaziyo ukuthi bama nawe like mina Nkosi yami bakhona abantu engibaziyo ukuthi hey mabheda ngiyafona ngithi hey mampani cela sikhuleke nayo inkinga 1 2 3 akaloke ngibuza ukuthi hey kwashaka cina bavutha amalangabi kwahla kwenyuka ubesana guqe phansi athi
bakwazi ukuma nawe emthandazweni, utilize them. Sebenzisa leyo chance. Angisho ukuthi makube ilanga phakathi kuphela, but nala ngaphakathi masifundisane ukuthi sithandane ngokuhlangana emthandazweni, sivuse ama-altare wethu ukuze ukuthi sithi amasithi siyafika sisithole sibambene siyimbumba, singabambene ngamagama abantu noma ngokuhleba, kodwa sibambene ngomthandazo. Noma wazi ukuthi awungithandi ngaleyo ndlela, but isho ukuthi hayi at least yena ngiyathanda indlela athandaza ngayo, ngiyathanda ukuthi akaze athi no mangithi asithandaze uthathela phezulu uqhumela phezulu, ngithanda kona lokho Nkosi yami, uthande kona lokho okuncane ukuze sikwazi ukuthandazisana, ukuze sikwazi ukuthandazelana. That's why sizokwazi ukuthi sikhule bazalwane, sifike kulesa stage lesi ukuthi uNkulunkulu mesethela umoya wakhe ufinyelele nakithi, singezwe ngabantu abathi hey ngibona uJesu amtshela ukuthi nathi sibone izinto uNkulunkulu afuna ukuzi-addressa ebandleni, sibone izinto uNkulunkulu afuna ukuzi-addressa emphakathini, eSoweto, eJohannesburg. Haleluya bazalwane. Singajabuleli ukuthi sithi hayi umbonile uJesu, wazi ngani ukuthi ubone muphi uJesu? Ngoba i-altare lakho malivukile mzalwane, uzokwazi ukudiscern, uzokwazi ukuhlukanisa. Haleluya bazalwane. Kubalulekile ukuthi sikwazi ukuhlukanisa. Noma ungakwazi ukuhlukanisa, don't be too quick to judge or too quick to conclude bazalwane. Ungaconclude. Haleluya. Sifunde kanzima. Haleluya. Ukuba kuthiwa seza ngabantu la ngabe vele sivile bazalwane, kodwa silethwe yiyona inkosi. Sicishe salimala bazalwane. Ngenxa yokuthi ama-altare kunezwe kade lifunda umfowethu lana ngesonto elidlule. Lithi ena isitha singene silele. Safike satshala kwaso. Haleluya. So singenelwa ngalesikhathi silele. Ayikho into emnandi njengokulala uzazi ukuthi hey ngishaya ingqothovu yomthandazo. Ayikho into emnandi njengaleyo. Ngoba nje ispirit sakho the way siba active ngakhona, usuke sewazi nje ukuthi ayikho into ezokwenzeka, ayikho into ezongithinta, not because of pride but siboasta ngalo Jesu Kristu ohamba nathi. Asizwa bethi siyamazi uhamba nawe, uyahamba nomuntu, uyathwalana. Haleluya bazalwane. Asivuseni ama-altare bazalwane, sibone izinto ezizokwenzeka, sibone izinto ezokwenzeka. I-altare awudingi ukuthi uncengwe uloko uncengwa ufunelwa amavesi uconvince. I-altare lakho mali active bazalwane, umoya ingcwele uyakwazi ukutshela what to do and what not to do. Ama-do's and don'ts uyawazi. Awudingi ukuloko uncengwa kuthiwa hayi mzalwane ehlisa phela yithi kanje esusa. Umoya ingcwele uba active empilweni yakho because i-altare lakho limile. So ukuze sikwazi, because bazalwane abantu bayavuka njalo, sithi siyavuka. Mocabanga i-altare malimile, uzokwazi yini uSathane ukungena azokwenzisa izinto? Uzokwazi ukuzokuhlebela? Ngoba phela wena uhleze nje utante emafutheni nasezulwini, uzwe izinto zasezulwini, ubone imbono njengoDaniel, uthi noma ungena emphandini weingonyama zithule zithi nyayini, ingonyama zize zikitaze zithi hayi usaphila yini wena, ziprotecte wena ukuthi uphile. I-altare lakho malimile. Haleluya bazalwane. Alimeli lona, limiswa wena mntwana kaNkulunkulu, njengana uEzra.
U-Ezra uthe meseqede ukurepenta ke Nkosi yami, ezirepentela isizwe. Haleluya bazalwane. Wasirepentela isizwe, wasiconfessela, wathi kuyini lokho okwenzakalayo. Yini ngamanya. Wakhumbula ukuthi okay, kumele kuvuke i-altare phela. Wathi asambeni abapriest, asambeni ikhonzi siyobubula. You can never guarantee ukuthi kusasa kuzobe kunjani. But mangabe i-altare lakho limile, you will have the privilege to know ukuthi kusasa kungenzeka kwenzeka into enje. Uba naleyo wisdom esuke ezulwini ukuthi ngiyazi ukuthi mase kuqeda ukwenzeka kanje kuzokwenzeka kanje. Mase kuqeda ukuthi kuzokwenzeka ukuthi. Because i-altare lakho limile. Manje Nkosi yami i-altare lakho mangabe lifile bazalwane, wena nje Nkosi yami sowuthembela ebantwini, sowuyalandela nje. Makuthiwa kushona ngapha uyalandela, makuthiwa kudivide ibandla nawe uyadividinga, makuthiwa hayi hey ubrother Bongi unenyoka, hayi nawe uyavuma unenyoka. Bazalwane, siwavusa nina ama-altare wethu ukuze iqiniso lizophila ngaphakathi kithi. Haleluya bazalwane. Ngoba ngisho umuntu angeza nenyoka yakho, wena kumele ubone inyoka. Kumele uJesu Kristu uthe mangabe ebona ukuthi inyoka siyakhuluma ngoPetro, wathi get behind me Satan. Azange azalwe noPetro, azange aze ahlaze uPetro, azange amsheke. Haleluya bazalwane. Ngoba i-altare likaJesu ihlezeke limile bazalwane. Akekho umuntu obe-intercede njengoJesu Kristu. 40 days 40 nights ehlenyuka entabeni, ahamba eJordan, ayohlala ngaseJordan, akhule kakhulume noNkulunkulu. uNkulunkulu yena uqobo lakhe ethandaza bazalwane. Kodwa wena a mortal man, a mere mortal man, uthi hayi uJehova uyazi. Liyavusa i-altare, kuyathandazwa bazalwane. Haleluya. Namhlanje zitshela ukuthi mina ngizozama ngithandaze until I reach la uNkulunkulu afuna ukuthi ngi-reach khona. Because uNkulunkulu expect ukuthi mina ngithandaze. Nomoya Ngcwele ukuze a-act, ukuze nama-angels akwazi ukuminister empilweni yakho, alinde wena ukuthi uthandaze. Wena ubhizi namafoni, ubhizi nezinto zakho, ubhizi nalokho ubhizi. Sibhizi bazalwane futhi kuyakhathaleka. Kodwa ube nje ne-Friday, ukuthi le Friday le ngizokwenza i-night prayer ngedwa endlini, ngizofastila ilanga lonke. Mangifika nje endlini ngibeka phansi yonke into, ngiyathatha iBhayibheli lami ngibeka phambi kwami, ngiyaqala ngiyathandaza, ngiyaqala ngibiza osezulwini, uqala ubiza umoya Ngcwele, umoya Ngcwele akusize. Haleluya bazalwane. Amen. Just one day eviki uchoose nje ukuthi namhlanje hayi namhlanje angilali. Enough is enough. Hey man, ngikhathele. Enough is enough. Namhlanje angilali. Khathele inonsense kaSathane. Namhlanje angilali. Namhlanje ngiyathandaza. Thandaza ulivuse i-altare lakho. Ulivuse. Mina bazalwane la ngihlala khona, ngiyengizwe enhlizweni yami ukuthi labantu la bayacomplaina. So sometimes ba-expect ukuthi mhlawumbe ngizothandaza ebusuku ngo-12, bathi bayangizwa ngo-6 mangifika nje sengiqalile sengiguqe phansi ngidolo. Ubezwe bedlula nasemnyango ukuthi bayangundaza. Ngivuse i-altare bazalwane. Because i-altare lami malifile, hawu siwiki kakhulu bazalwane. Inkanuko ukwazi ukubamba ngisho umuntu omdala ahola umndende. Njengoba nisasefresh kanje bazalwane bami, Nkosi yami, i-altare nje malifile siyakhala. Ukushatha, anger, thuka. Awukwazi ukuzikhuza ezinye izinto because i-altare lakho alimanga.
But i-altar lakho malibili, i-consciousness yakho iba active. Uthi hayi man, kodwa lokho akufanele ngikwenze kanje, uthi ngizokulungisa kanjani, uyabuya futhi uzokulungisa. Ngoba i-altar lakho limile bazalwane. Without umthandazo, even ngisho nezwi Nkosi yami, kuzophinda kuphindiwe. Nawo lokhu uphinde uSam 23 but ungawu-understandi. Because your prayer life is not active. Zimisele wena i-altar lakho. Uthi yabona kule Monday namhlanje ngizizwa manje ubani oseke wayifila lento leyo uthi uyalala kungalaleki. Don't you think mhlawumbe ukuthi maybe uma igcwala usuke efuna mhlawumbe ukuthi leyo nto leyo efika enhliziyweni yakho yenze. Musu kuyiziba uthi akulaleki, uhambe uyofuna ama-painkiller, uhambe uyothatha umuthi we-flu so that uzolala. Bazalwane, isikhathi sokuvusa i-altar lakho, isikhathi sokuvusa i-altar lakho. Mina bazalwane ngikhumbula there was this other time sengiyekile total ukuthandaza. Sengiyekile futhi sengizizwa ukuthi manje ngisenyameni. I think it was 6 years back or something. Ngizizwa ukuthi hawo manje ngisenyameni. Yabo bengakasindiswa lokhu serious, ngisana in and out, on and off. Ngithe mangabe ngelinye ilanga ngilele bazalwane, ngazizwa angazi ukuthi ubani wangivusa, angisakhumbuli kahle, but sithe ngivusa bengigcwele inyembezi bazalwane. And bengikhuleka ephushweni, bekungathi bengikhuleka ngoPsalm 91. Ngaqala lapho ukuthanda uPsalm 91, bekungathi ngikhuluma ngoPsalm 91, but live ngikhuluma izinto ezingazwakali, ngikhala bazalwane. So i-altar lami bese lingincenga lo, selingicengela ukuthi Nkosi yami ngivuse mntana enkosi. Ayaqeda abantu, uyaqeda usathane ngawe, uyaqeda usathane ngempilo yakho. Ngivusi ngiyakuncenga, ucabanga usuncengwa i-altar bazalwane. Langincenga i-altar lami, langincenga ukuthi ngilivuse. Laze lathi hayi sengiyakuyeka. Iy'nkinga ezangihlasela bazalwane. Lana lithi izwi khona la ku-17 lithi hawukela abantu bakho simakade, ungalenzi ifa lakho libe yinto yokuthukwa nenhlekisa ngubani. Kungani kufanele bathi phakathi kwabezizwe uphi uNkulunkulu wabo na? Zidlale ngawe inkinga abantu baze bathi hayi bo uphi uNkulunkulu. Ngikhumbula ngixoshwe nabantwana bazalwane la ngihlala khona ngisebenza futhi. Thema ngithi ngiyafona, ngifonela umngane wami ngithi hawu hayi bo sebenzisana basikhipha phela. Wathi hawu uphi uNkulunkulu wakho manje makunje? Hey, i-altar liyavuswa bazalwane. Singaze sibe inhlekisa. Ama-results ukuthi i-altar lakho awulivusi, ukuthi uzoba inhlekisa. Kuzohlekiswa ngoNkulunkulu wakho ngoba wena angithi ukuthi usindisiwe. Kuzohlekiswa ngoNkulunkulu wakho kanti uwe awukho busy nge-altar lakho. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngiyabonga kakhulu bazalwane ukunginikeza indlela. Ngicela sivale namehlo sibonge ukufunda kwezwi. Baba wethu osezulwini, Nkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, Baba siyabonga ngezwi lakho mnini mandla wonke. Izwi lakho liwukuphila kwethu. Izwi lakho uNkulunkulu liyavusa konke bese kufile likwenze kuphile. Izwi lakho lahlanganisa amathambo esigodini esimnyama, Baba wethu oyingcwele. Izwi lakho uNkulunkulu wethu namandla liyakwazi ukuvula indlela lapho ingekho khona, lavula indlela olwandle. Baba wethu namandla, izwi lakho Nkosi malisivulele Nkosi iminyango besivalekile. uNkulunkulu wethu namandla, ngenxa yokuthanda kwethu ubuthongo, ngenxa yokuthanda kwethu ukulala, Baba wethu namandla siyalala ngisho singawavalanga amehlo. Baba wethu namandla sibe
wethu. Baba wethu namandla sisize namhlanje uNkulunkulu ukuthi i-altare lethu, ama-altare wethu avuke Nkosi, ame ngenyawo uNkulunkulu wethu namandla, kuze Nkosi uzokwazi ukusizwa usemazulwini, bese uyazihawukela Nkosi, bese ukuthela izibusiso zakho, uthele Nkosi ama-gift akamoya phezu kwempilo zethu. Baba wethu namandla onke, singadini ngokuba abazalwane nje kuphela, kodwa uNkulunkulu imangaliso zonke zenzeke ngathi, kwaziwa ukuthi ekhaya lobungcwele kunabazalwane abakhonza ngokweqiniso, bagcwele amandla, bagcwele umlilo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba sifunekele Nkosi ukuthi amandla e-altare avuswe namhlanje empilweni zethu. Sikhathele uNkulunkulu wethu namandla ukucindezelwa, sikhathele ukucindezelwa abantwana bethu, sikhathele ukucindezela imindeni yethu, sikhathele isiqhatho nemindeni yethu. Baba wethu namandla, namhlanje Nkosi vusa ama-altare ngegama likaJesu. Akukho okwehlulayo wena Thixo, ukwazi ukulapha ngisho izifo zoqhoko. Baba wethu namandla, ungeke uhluleke, uthe masicela uzokusenzela. Siyacela Nkosi, vusa ama-altare namhlanje, vusa ama-altare Baba. Baba, vusa ama-altare ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Thank you Jesus. Shalom Jesus. Amen.